ma naning dilay. Ma pas pa itong ano. Oh. Berarti buya di sekalian nyakin ate. Ay duduk ko na rin ito lay. Ay pas siya matungo sudi. Kala naon ni ko garisya sudi naon. Dulay had do maksud. Alay kun lay satu ngoma dia ina lay, jadi satu ngoma dilay. Jadi satu ngana yonan non nunga merjaji ha mi sadari on ning ro itu gimana mamertan on. Harga marbun. Oh, betul. Jadi sebelum madilay batas nada lay dah. Lurus tu sabu lurus. Mbak 10 meter mau putih, 20 meter dus dia ada 10 meter mah dilay, 10 meter mah di mana? Di Kota Mall. Betul. Di ro non bagi sarang. Ro, Itu kan aku mana kan? oh loh. Ali melu surat-surat non ternyata perusahaan muda sa langsung balik nama aku nanti. Ini betul nang berbeda kami haruan. Oh, iya. Nggak ada bu belai kan? Oke. Udah. Halo. Hai le. Bah. Dengar live zone. Oh, mamerta nih, boy. Ai toho mu sih iso dom nih, sa malah yang malu putih. Oh, lo. Perjolo mau mula bah, leh. Ala neng Rosi marbuni yang menurut tanoi. Oh, ay sekali mana dokon patakasan na tumana sa. Oh, boy. Nang sa haro tawa doon kan? Oh, lo boy. Betul malay na? Oh, lo. Bah, arong le. Wara, liling na ipay mo no? Tang kepala liling dobe pe mahun. Ido nga ur puliling na kilay ipay mo daw. Tang dobe. Oh. Jadi dungang jadi dia oleh. Nyom male. Lurusan nyo tusan. Oh. 20 meter magancang nyo lurusan nyo tusan. Oh. Tuson 10 meter. 10 kali 20 mah ahani lae. Nyo tuson ahani lae tamar kasih bolon. Arong markasih bolon. Oh ngalak ko hape yun. Nunga. Ay maksudnya di hamin na sudah yun. Mulut abot dia semula anak. Itu 10 meter matuson ahani lae, 10 meter matuson ahani lae. Setunggal bisa lah deh. Lo. Jadi mulut taring tu surat-surat nan kurasa langsung mau urus mau balik nama nanti. Namu ramen no ni. Langsung terpecah penut BBN. Oh lo. Ingat lah ya 10 meter tusan. Arah tu barat ahani lae bolon, arah tu timur ahani lae. Dia main ni kan? Oh lo. Ale nak pesan ikan ngalu jauh nare menuju gungon. Ano mo belok manunusi gayon no nate. Ani ko sujahi so maksud tu. Oh, lagian musena dak kasi dak para merah marporas. Kalau bay. Ay lang tapang ni sa pamerte horo. Nali jago din eh. Ay nang so marlulu tu ngai ulang di Facebook jago. Dari na baga na tarsong na may foto. Ngai foto orang bolo apalagi bupati at tarsong na ganas tu. Nainom baga na may foto. Terbulusong na baga song no marboros do di foto menim mo. Alak ka nabukaraso ni nakrempeng-krempeng sa di baturi. Ngale, ima tarsingo na. Ba sama ikong gabi manunjago kita suruh nih kan. Mana bukti na nih? Suruh kasih ya. Ayo kan na peda arong pro bibit turas atu si mak. Akan na masa nung ngaingon. Sadong pemasukan. Ale ke bisi mata hatai nung ngaingon nungay. Song ni may pembayaran na. Mang tujaw man ro mang no transfer mate. Ale ingon tamu dah. Ala nanda ba narhe. Sa marga sila berdo. Napa buah honokan? Bahamu makata di mana teh? Pasti sigaret na. Oh lo. Oh ngabu no ni. Oh. Batay penut di mana? Tetanggamu nih, Pak Marcel. Oh lo. Tema teh. Oke. Ay sih, bah, nang ngarolo ra? Tay pate, padulan eh. Bah, sedih lah. Borak pengangguran lekku. Nggak saya harus jam saya. Nggak saya, Sudah bangi. Oh, do. Pemen nih, rasa suruh tamas kerja itu bi, suruh bi. Jadi nggak saya habis job ini emak. Tangarung bi. Apa ngaji dulu kul leh. Dalam kira-kira botol air we, jok nasi. Nang balik di kopi itu mal lu jual masuk ada merah. Mau apa dulu kerejo. Sekarang lain dong.
Bisa lah. Kung nakarasi lo itu. Baik itu dah. Nah, ini pengangguran ko bedeng deh pada. Bisa lah mak. Pala harus wallahi. Suku jo siya ejo. Kira-kira ang arong ibo mana kari binasi. Bisa. Lumatan na sinarahi. Katrak bisa kari sempat. Dulu yang naik. Bah, ayo tulang naik. Bah, masuk tulang bah. Masuk. Bah. Ayo dia orang itu. Bang, ke tulang. Suruh ke tulang. Oh, suruh dulu. Wah, lama ke tulang naruh bang. Makan dulu bang. Dulu tulang. Ada berapa? Bah, sama tahu ulang muna ba? Ayah hari hata muna ay. Tuh ima tulang amah taon. Ayo naruh tulang borngin. Ayah na perlu tulang. Iya benar mare. Rob itu suan yang menurut kamu dan mengubah kita noni bawa pilih ni. Ang auto lebih satu ngai. Nah sebelah barati. Perjagungan ini dong. Oh, lah maksudnya kan masa obat kamu lo perjagungan ni. Kamu ni dah mengulangi kan? Ini dong kami. Iya perjagungan kan? Oh, Iya. Nah, ya berarti itu tahu mungkin pak kan? Bandungnya pasti atongan ini dulu dikini mak. Iya benar sebelah barat mana? Anu anu kamu. Oh, Oleh pere rumah teh. Oh, tuh. Boleh bui dua kamu masa kena atau saya. Itu pasti tulang. Terima. Menduk langsung kerjamu mah. Babu itu lang. Kuma atau bebek kami tulang. Berarti lah ini dia nak istara puli. Ini nak kena ya tanah ini ubah gini. Kali saya menggunain nah. Ima na bagi dua lagi. Oh lo. Ini mungkin berat dengan tulang ngomong. Ah, ini mah. Tole mah. Perjur mana tulang. Belum lu pada sebelah barat kita? Oh lo tulang. Oh lah aja. Kalau menduk ni dah rotu tuh. Oh lo. Nanti ke tulang. Mulai itu tulang. Ya lah dah. Oh lo tulang. Oh mantap pilih. Dapat job pilih deh. Ah, tuh ini mah bah. Suang luja. Tuh bisa lah. Suang atas lah. Ah mantap pilih coba lah. Ya mak. Mulai hati mah bah. Buru julu main tulangon. Ah, Jari hobi dah. Ini tuh tanah lah silote. Ayo deh lah. Ayo order nih suruh tulang itu kena benar jago ngomong kita. Ayo lah ya be. Cuma sana ingok bis video. Ada nang jual nih dah makanya ke bening jual musik ikat trik susunan tentang jagung beban. Itu ulah masonari. Babui. Ale cak kulit tinggal dong. Ala pemana nih? Atong nama teh pernah kewalap nih. Ala pemana nih? Bolol. Nih merah. Oi bre. Bah, naruh do tulang. Baru nggak saya buka istrimu kerjamu. Nggak saya tulang. Denggal debit kami tulang. Oh iya dah. Ayo jadi kami teh. Ayo lah, nanti mau sigaret keluar. Ayo ay. Ngurus saya kerjamu pang ay ngalin area rumah dua. Oh, lo tulang. Berarti kamu ngalih tuh dong mainan teh. Babu itu lang. Ngawiran na saya teh. Oh, lo tulang. Nah, denggal. Mulai tulang gua. Tali mah dah. Oh, lo tulang lo. Oh, lo. Aduh. Hilang. Abi hutan Indonesia baru meniup bagi nih. Daga. Wah, amat tuh naik mon. Ada kebi muruk anu ni mana ba? Kali gue bikin hari hai teh. Tong lo neng nyoba kina tanon. Aning bajai. Bah, ambil menang muruk mana nyoba. Sanggup simpak dulu muruk anon. Gue madak naik mana belum nong. Asal mengubah kehidupan kerja ni. Kebiri bagaimana tanuk. Tuan ini, sunang lu je biar yang gaji jono mak. Oh, anggun kuku tuntuk dulu. Kuku pangi dulu gati rugi. Tari lala. Oi, apa sih dulu kau tanui? Nyawa do? Ah, nggak salah iya nami lai bah. Nggak salah mengubah kon ni. Tapi itu perkerjui. Ibu ternyata noi. Tapi gue betano muna ni ubah kini. Buah nami lai.
Kaya salah mengobak ko ni. Jadi kami sungguh dino kan maksud nilai. Eka pagkakat lebih jagung subasa di baca mo. Ay, mada aja buhabe ron ni. Sana boy bemula be jagung nobe ni. Memang dang boy dah. Pakana tong na sukun ngaing. Bah pertanggung jawab kamu itu. Arang ni kubakia non. Jolo paniket do jagungnya sa hubakia no kubay jahi son. Ya le hubi kabar na tong neneng obak ko muna na. Isi ba dokon? Ay do kun rol Ah, pergabus di. Pokoknya kau bayar mo di jagung iba. Ba tu na ti. Wah, waduh tu. 10 meter kali 20 jagungku son. Bolo di panen ni ngapi gagoni. Itu ori tu pinahan ngapi gay dapat. Marana usay pinahan ni. Iba ni. Bah. Parkir jo kun ni so. Na wari pora murah ruwa. Aja hukum hamu. Daung. Oh, bagat do jagungku. Ay do muso na bulang mo ni. Barak ko to lah. Yo bagi ni. Bawa mardami tadi harga itu tong. Memang nang bu video bakyo. Lak bahari bain. Dang aja hukum ni. La isu ko pe di jo tu soda tu do dak na bu gebe ibatu musi jagukki. Dang. Ba mardami di harga ida. Sono soro pa 10 meter do ni. Saru Lo ma ma jauki hamu. ali jagungi bagat jagukku. Ala ni na sa hupili sen nama sepanuh horak tai. Sabula sa dia niku. Ala werang dubag jagungon ala tak betar hilala da ba. Hasil ni bolo pe me satu na panik kan. Gebe dubag kamu sudah tanu. Gimana? Leh. Sudah dubag kamu. Sega jagukki. Ini mana baru kamu? Pokoknya kau bayar kamu non. Ya, amar jatuh orang behuber ngobah. Sedia mana bayar aku jagung ni ti. Hari bibi unggul dah. Kasi pamerti ya. Bobo ti nonon ni. Sedia dokon non harga non. Ayo, dotto. Kalau lu juga mau bagi tahu ibe, ayo dibagi ibe. Pokoknya ku nerga do jolok ku nogatini jabuki. Sabun ku bayi manuru bi ijai. Odok tong ni dokon na iju di para-para hotang di perlibian. Nebi sudah punah hata, na tutup penggadisan. Bolo bahasa Indonesia na, yang pintar berkata-kata, yang bodoh ke penjualan.